Kiza skulu wasoma andina kithi ngatoma masomo makaiga ngamendo chimuino ngamanya kusomera abangina erongorwa ali mata ali ochenu kurumo gakaiga onda agoteaga atari ogwacha enda uchimuino abangina bungonya kurwali abangina bungonya kurwali iga nobunende abangina muri wetuya onda aje kubasaba 2027 na Mungu atesine inchi Mungu angegose Mungu magoro iko na lenga alikisiti ngani fa hospital nyekitali rene mate galia ngendo kanyoro mu basinaro ntangane dore ko kunyangito akabeke wodi ya kunyangito wodi ninje ngato no mu basio odele bioge ninje ngabeke wodi ende kando ngeyo kanyangito tu noiri mata ngaje mege karama keiga ngatebanga abantu betu barware mun uno mugako yarwarete akaenda ganyo cheki era nyo cheki gasinya akaenda ralia mate waralile ngakina alengo na korte bintu bikoreka ukuri na moise watanga emocho lielia asa bantu bako kwara kale kare kwari gwetaga alia ni alenge chindo kwa bwata chimio bono iga ikarongurwa roti batene ngenda bono era kinoge ndo na boko ucha batine chingero nyako lialia kumenga ne mocho limore nije na yebenge toro ngajona ngabantu chinyo kyeto jasere gosareka ngagenda ari kinyata ngaleta banyagitali bakatosomia tukachakalino dialysis abantu bakagire Nairobi ne Eldoret dokoro dialysis igakende bakorera ikakina alengo tukanyora nga ICU tipiki bichi abuchire bande baje bawa imetu yateka banyora ngibataka ina ICU kale to akabire Eldoret bichikisumu go Nairobi na wete ICU gale bwate bitana birenga sita imesembira oro sita bado moja monte hivi igebi to na akorete ko irudi baga okorera abantu bao etoko tigomu twakole bintu yokoraki bikoreka ije munandire nega Dr. Eno Kondali emiaka na lengo 10 na bongo batabikira omwaka nange ndukina akorete kyokonya abantu baito ikagerenye gitali eri ekaru kisi level 5 ekaru kisi teaching and referral hospital ekaru teaching ya sengenjo university ya kisi ekacha kubwatara naitwe ekatanya gitali yisanire eko somia banyagitali kusomia bana bantu bako banyagitali kuona bana batanganye umwaka oyo 2025 ko graduate bale na medicine ilitoka yetu akoli ya Nairobi nje Nairobi na somera abantu bakagenda moyi kuona na ireta aralia mata kisi university tuka admit abana batanganye 30 emiaka 6 yari kuona ko graduate bale 2018 batagete igo igasine bena akorete kuona yana aitwa sasa ni nganganyara na monge counting tingo nyaraga nesinye nyachekia yenaro muga kaikuoro akajanga tiri kwanyaka kana alenga ali no yina tende tororo ngateba gali ninga bakanye konye nganyora machine ile yange gitali kunga ultrasound ni yende watenga kero kwa busa yo chakera ku kani mbo chakera ku ngatoma go chaka ultrasound ikabe kumata nganyora amache kagoeta alenge kurwa na kilenge Victoria South mwaga na leka kumenya omache olenge chairman ye chino wale ba nara rero tajetia muga ko ya kataka de utago tokonya tonyora machi nganda tugetie nengo iga macha ko kunyagitalia tukateba ngo takobeka tole budget ya 5 million kumwa ko lenge 2022 2023 5 million aga ache maternity unit kunyagitalia kachikora kachikora mukiga budget ya garaki karusi wo wono ngabantu bezo nya check ngo bwa nyagitalia yawe ko budget anda ungwa yonga bantu baito para mutme tenga inki ture togeri ngo chaga kana indwe ndu abwate serikali lakini rende yeke bungu yeligia matamu na kayoteba matayo 7 bungu ya 7 na kinyo ngotana pasta ngo basia yote banga wewe kwa dina koreki wewe kwa dina koreki wono njengo liginde jingo ligitingo nyoa ninya sai we kwa tete ngoyo koligi na koreki nanyo na faide koligia njendo jenga ubo gabanu kwa Kisi County wono iga binto biri boru nara mugabano itoga kwa chorete ase chikura nyinga kabisa ego yetu akagerete na chata konya ngara umwe ko mutangani iga
Ndoko ngaya ya rene na sengi yatara manyo ndo yokore kana digakoreki digatoma matu imiaka yarire 3 miaka 3 pero mwaka bilioni njoja Kisii County bilioni 15 every year chipara chiasareka tarikorosi chinyagitari chiasareka tarikorosi ekero ngwa chake 2013 alikuwa kwa 6 billion shillings kako ruo 2022 alikuwa nyora 9 billion shillings nani chatumeka ngaito ni para ga nguru alenga kaiga nebeza nje sai bone ge chiko cha uirania umwako mutangani akera 3.8 billion wewe kabere 4.2 billion umwako yoerete 4.3 billion emiake yetato 10 billion plus ange 14 billion yuga aki numondo otaketa maya 14 billion aveka gusiga yani nganjiko kore ajekora kana bono ina kyo ntagete uno mwalimu lengate banga ira abane school basome abana basome kero mwana asomire kana akoreki na tokonye na yerende chief abana basede ko gotige school ga kwemuginyi komneyiga ko beko oronge oirane school ikigera muroche ibintu tubwate county ya asenge abantu batutukanete mbaga ende school buya bona gyoroje tubwate mechande kabiri mechandere ga Kisii asenge njo yeskuru abantu batasomete buru abana umongina ayonye goroche nga kale eskuru njago eterete investment yabono ko bekaso mwano erinde akoreki atokonye tigante gerega abutingenda matuka mangana mange ngorondelo ngoli ane gosenje mo wandira senje inje mwana bono kumwacha konde bono